Ndagushima muri kano kanya wowe nteze amatwi, tega amatwi tugane ku ngingo y'umunsi. Imana iti turebe umuntu ase natwe, arangije amuha ubwenge n'abageze mu isi dushaka ubumenyi. Impamvu turi kugana muri kano kanya, abantu bari ku isi bakomeye bari mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, bikaba ari ishami rya Huye. Bakoze ibintu byinshi cyane, bagaragaje ubutwari, bariciyemo, baryizemo, kandi hari icyo batugejejeho cyiza cyane muri kano kanya. Tugiye kuganira abantu 10 cyangwa se abanyeshuri 10 baciyemo hariya, ariko bakaba bafite igihugu akamaro muri kano kanya. Untege amatwi hano nkurikiye. Niba utarakora subscribe, ukore share kugira ngo wumve iyi video yose uyirangize. Uwo mugiye kubiganiraho ni Jean Damascene. Niyo mpamvu nanjye nicaye ntera agatebe, ndacukumbura, ndatekereza, soma ibitabo, nsanga tubona abanyapolitiki, abikorera, abahanzi, abanyamakuru ndetse n'abandi bo mu nshinga zitandukanye. Niyo mpamvu tugiye kuganira kuri abo bantu kugira ngo twumve abantu bahize uko bari bameze n'aho bageze ubu ngubu. Basangamo rwose abantu batandukanye. Uraza gutungurwa ahantu wumva mutaruzi ko bize muri cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, ko ari ishami rya Huye. Ntega amatwi turebe ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga nde? Urumva ari nde? Ku mwanya wa 10 turasanga Austin. Batubwira ko yize mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, rikaba ari ishami rya Huye. Yizemo short courses yano n'itangazamakuru, rwose yaryize ino kaminuza nkuru y'u Rwanda, rikaba ishami rya Huye. Ariko arangije hari amaradiyo menshi nyuma yagiye akoraho. Nyuma yo kuva kwiga, yakoze kuri Radio 10, akora kuri Flash FM, akora kuri Kiss FM, akora kuri Key FM. Ni amaradiyo menshi cyane yagiye akoraho rwose, kuko tuvuga amateka y'uko Austin yasezeye iby'itangazamakuru mu mwaka wa 2026 rwose, yigira mu zindi nshingano. Kuko abonye ko ari itangazamakuru, yari umunyamakuru ariko yari n'umuhanzi. Austin rwose yari umuhanzi uririmba indirimbo nziza, twawumenye mu ndimi zitandukanye. Indirimbo yitwa Nzakwibuka, indirimbo yakunzwe cyane rwose. Indirimbo yitwa Everything's, ni indirimbo rwose mu kirimi cy'icyongereza yaririmbye neza cyane, nk'umuntu yize nyine muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu ikaba yarahindutse ishami rya Huye. Hari abantu benshi yagiye afasha rero, kuko wari umuhanzi. Abahanzi benshi yafashije Bruce Melody kuzamuka, yafashije Marina kuzamuka, yafashije Yves Buravan muri uko idashira yaratabarutse. Abo ni abahanzi yagiye azamura, kandi kugeza n'ubu ngubu aracyazamura abantu. Urumva ko rero ubumenyi yavanye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu ni ishami rya Huye, yabibyaje umusaruro, afite igihugu akamaro rwose. Urumva ko ni umwe mu basitari bazwi mu Rwanda, yize hariya hantu. Nawe byagutera rero ishema ryo kujya kwiga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Umwanya wa 10 twari twumva Austin. Reka tugaruke ku mwanya wa 9 rero. Umwanya wa 9 turasanga nde? Ku mwanya wa 9 turasanga undi munyamakuru. Ni umunyamakuru witwa Jean Didier Bagirishya, uwo bakunda kwita Jado Castar. Uyu ni rwose ni umunyamakuru. Uyu yahize itangazamakuru, ni ryo yize muri kaminuza ishami rya Huye. Ahangaha yahize ahasanga mu mwaka wa 2000 kuzamura, niyo yahize. Ikindi, uyu munyamakuru yabaye umuyobozi wa BNB Kigali FM, ariyo anabereye umuyobozi w'ino minsi. Kumwumva rwose umunyamakuru ni umunyamakuru wa siporo rwose, akunda kogeza umupira, kuvuga amakuru y'imikino. Uyu rwose ni umunyamakuru, akaba n'umuyobozi rwose
wa radiyo ya BNB Kigali FM. Ikindi twereka ko ni umugabo w'umushoramari rwose akunda u Rwanda, nawe yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda akaba ishami rya Huye. Umva ko tumutera rero abantu 10 b'abasitari nibo twaturanyije, kuko abahize bo ni benshi cyane, batubwira rero amateka yabo kandi bafitiye igihugu akamaro. Uyu Doka Star nta munyamaguru utamuzi pe, muri siporo, muri entertainment, umugabo ukunda kugarukaho cyane kandi akunda gusa cyane, umugabo ukunda gusa cyane, nayo yuko yize hariya muri UR. Ku mwanya wa 8 turahasanga nde? Ku mwanya wa 8 turahasanga uwo bita Tom Close, yitwa Thomas Muyomba. Uyu rwose ni umuhanzi ndetse akaba n'umuganga, ni umudogiteri. Uyu Tom Close batubwira ko yahize mu mwaka wa 2007 mu mwaka wa 2002, yize mu ishami ry'ubuganga. Uyu rwose Tom Close wamubizi, burya nawe tuzi ko ari indirimbo, ari umuhanzi ariko ni n'umudogiteri. Uyu rwose ni umuganga. Ikindi ukanya kuri Tom Close nayo yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ni uko ubu ngubu ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutanga amaraso. Cyangwa se mwamubizi nabyo, niyo mpamvu buriya nawe yize hariya i Butare. Umva ko ni umuyobozi rero ukomeye, kandi ikindi ni umwanditsi, akaba yandika ibitabo by'abana. Umva ko Tom Close yize muri UR hariya i Huye, mu karere ka Huye hariya i Butare. Umva ko nawe Tom Close n'undi mu musitari nawe ari ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 turasanga Sebutege Ange. Uyu nguyu yari meya w'akarere ka Huye. Tubwiye ko yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami ubu ngubu ni ishami rya Huye. Yahizemo icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere. Umva ko yarahize arangije aranahayobora. Umva ko turimo turareba abasitari cyangwa se abantu bazwi cyane bagiriye igihugu akamaro kandi bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ubu ngubu rikaba ari ishami rya Huye. Umva ko ni byiza cyane kandi birashimishije. Ku mwanya wa 6 turahasanga undi muntu ukomeye, no bita Sandrine Isheja Butera. Uyu nguyu ni umunyamakuru, yabaye umunyamakuru, ni n'umuyobozi muri kino gihe. Uyu nguyu batuvuga ko yahize n'ubundi itangazamakuru, yizemo icyiciro cya 3 mu bijyanye n'itangazamakuru. Ikindi ni umuntu rwose ufite ubwira, umuntu ukora cyane, kandi yagaragaje ko ari umuntu yize rwose hariya muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ahangaha ni ahantu heza cyane yize kandi bimugirira akamaro muri rusange. Ikindi kuri Sandrine Isheja, uyu nguyu akimara gusoza kwiga muri kaminuza yakoze ku maradiyo agiye atandukanye hano mu gihugu. Yakoze kuri Radio Salons, akora kuri Sango Star, akora kuri KFM, akora kuri Kiss FM. Aho benshi bamumenye yakoraga mu kiganiro cya mu gitondo, abantu barabyibuka rwose. Sandrine Isheja baramukunze cyane abanyarwanda, kuko avuga yitonze, avuga neza, nk'umuntu rwose yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ikindi tugomba kumenya kuri Sandrine Isheja, muri Kanama 2024 yabaye umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva ko rero ni umuyobozi ukomeye, kuko uyu mwanya yawushyizweho n'inama y'Abaminisitiri ubwo yari iyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ababwira ko va kuri Kiss FM yakoragaho aza kuba umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru mu Rwanda RBA. Umva ko rero Sandrine Isheja Butera nawe ni umwe mu bantu 10 twaturanyije
bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu ngubu bakaba barahinduye izina ari ishami rya Huye. Niba nawe rero ubyishimiye, kora subscribe, ukore share, tugendane. Ku mwanya wa gatanu turahasanga undi muntu wize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, Unita Gratien Niyitegeka, azwi cyane ku mazina cyangwa se Papa Sava, niyo mazina menshi bagiye bamuziho muri filimi nyarwanda. Uyu rero yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2007. Uyu nguyu yahize biology na geography. Ikindi, uyu mugabo ni umwanditsi wa filimi nyarwanda muri rusange, arazandika akazikina. Umva ko nawe rero ubumenyi yavanyemo hariya ni bwiza cyane, kandi ubumenyi yavanyemo hariya bwaramufashije. Uyu akunda gukina filimi rero ni Gratien Papa Sava, twese turamuzi. Uyu nawe muri top 10 y'abantu bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yabashije kuzamo, ari ku mwanya wa gatanu. Ucyumva Papa Sava cyangwa se Seburikoko uhita wumva uwo ari we. Tugiye rero ku mwanya wa kane, uraza gutungurwa. Ku mwanya wa kane rero turahasanga umugabo ukomeye cyane yitwa Dr Sabin Nsanzimana. Uyu nguyu yabaye minisitiri w'ubuzima. Uyu nguyu yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, yahize icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye no kuvura cyangwa se ubuganga. Uyu nguyu ikindi, yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Ese wari ubizi yuko nawe yabaye umuyobozi rwose wa biriya bitaro byacu? Sabin Nsanzimana rero yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, anahabera umuyobozi rwose wa biriya bitaro rwose. Ikindi, Sabin Nsanzimana ubu ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubuzima mu Rwanda se RBC. Ni minisiteri yayoboye rwose kandi ayobora neza. Uyu nguyu yavuze Sabin Nsanzimana, umuntu wese ahita amwumva kuko yagiye amenyekana cyane mu bihe bya COVID-19, mu bihe byo kurwanya Ebola. Ku mwanya wa gatatu nawe yize muri kaminuza y'u Rwanda, ariko bikaba arahinduye izina muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubwo bikaba arahinduye izina ikitwa ishami rya Huye, n'undi bita Dr Vincent Biruta. Uyu nguyu rwose yize muri kaminuza ya Huye, ubu ni ishami rya Huye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Icyo gihe bango yahakuye doctora mu buvuzi. Uyu nguyu yabaye minisitiri mu bihe bigiye bitandukanye, kuva mu 1997 kujya mu 2024. Yabaye minisitiri w'ubuzima, yabaye minisitiri w'imirimo ya leta, yabaye minisitiri w'uburezi, yabaye minisitiri w'umutungo kamere, yabaye minisitiri w'ibidukikije, yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Ubona ko rwose ubumenyi yavanye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, urumva ko ubumenyi bwinshi kandi buhambaye cyane. Ubu rero yabaye minisitiri w'umutekano mu gihugu, yashyizweho muri 12 Kamena 2024 kugeza n'ubu ngubu. Urumva ko rero yari kaminuza nkuru y'u Rwanda yagiye icamo abantu bagiye batandukanye. Turi kureba top 10 y'abantu n'abanyeshuri bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu bakaba bari mu nshingano zigiye zitandukanye mu gihugu ndetse no hanze. Niba wumva ko iyi video ari nziza cyane, kanda subscribe, ukore share, ushyire no comment kugira ngo turebe ku mwanya wa kabiri ngo turahasangane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga undi Dr Doran Kaberuka. Uyu nguyu nawe yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu ni ishami rya Huye. Uyu nguyu yahize icyiciro cya kabiri mu bijyanye n'ubukungu cyangwa se economics, niho yize hangaha muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ikindi, uyu nguyu yabaye minisitiri w'imari n'igenamigambi mu Rwanda. Umva ko nyuma yo kwiga, nyuma y'ubumenyi yarahakuye,
urumva ko rwose yasaba minisitiri w'imari mu Rwanda, uko urumva ko ibyo yize muri kaminuza yize economics. Ikindi gitangaje cyane utari uzi kuri Kaberuka, yabaye perezida wa banki nyafurika itsura amajyambere kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 kugeza mu mwaka wa 2015. Umva yabaye imyaka yabayeho umuyobozi imyaka 10 yose. Umva ko ubumenyi yavanye rero muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yari uhambaye cyane. Ubu rero ni umujyanama mukuru mu bigo bikomeye haba muri Afurika haba ku isi yose. Urumva ko Kaberuka rwose ubumenyi yavanye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda nabwo ni bwiza. Urumva ko ntabwo uzi ko rero Kaberuka nawe yize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Reka turebe ku mwanya wa mbere twahasanga nde. Wowe urumva ku mwanya wa mbere twahasanga nde? Ku mwanya wa mbere turasanga Louise Mushikiwabo. Uyu nguyu turamuzi cyane, iyo uvuze ngo Louise Mushikiwabo bahita bumva rwose uwo ari we. Uyu nguyu yahiye icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu rurimi rw'Icyongereza, ibyo yahize ubundi ahita akomeza ajya kwiga ahandi. Ikindi twabonye kuri Louise Mushikiwabo, uyu yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane. Ikindi yabaye minisitiri w'itangazamakuru rwose mu gihugu. Uyu nguyu rwose ni intyoza, azi kuvuga. Uyu ni umunyarwandakazi rwose avuga rwose, yahagarariye igihugu. Wumva ko ubumenyi yavanye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ni ubumenyi bwiza cyane. Ikindi Louise Mushikiwabo yabaye umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda rwose igihe kinini. Uyu yabaye rwose umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Ikindi uyu Louise Mushikiwabo yabaye ubu ngubu ni umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa, francophonie. Urumva ko rwose uyu Louise Mushikiwabo rwose urumva isi yose irazwi, isi yose arayibwira kandi mu rurimi rwiza nk'umunyarwandakazi aduhagarariye. Urumva ko rero ubumenyi yakuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ariko ubu yahinduwe ishami rya Huye. Urumva ko ku mwanya wa mbere hari Louise Mushikiwabo. Ushobora kuba utari ubizi ariko nawe yarahize rwose. Urumva ko Louise Mushikiwabo abenshi banasabye kuzamukora ikiganiro, muri comment nayibonye ariko nzagikoraho rwose kirambuye. Urumva ko twarimo tureba abantu nibura bize muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ubu b'ibyamamare ubu bakomeye. Twatoranyije 10 ariko ni benshi cyane, ntabwo twabasha kubyandika cyangwa kuyivugaho ngo tubishobore. Urumva ko rero wowe wankurikiye ukurikiye video yose ukaba wayirangije, Imana iguhe umugisha. Dukore share, dukore comment, ubundi tuzasubira mu kiganiro gitaha. Ciao.